Ni ethari ngũĩ cia mwaka wa 2007-2008 magicenjania meciria maikinya rĩrĩa magũtacukia thutha wao gwĩkũĩra atĩ Peter Kariuki ũrĩa niwe mũtongoria wao niwe ũkoretwo akĩamũkĩra kĩgĩna kuma kũrĩ thirikari, kĩgĩna kĩrĩa mabatie gũkorwo makineo. Kunatoka watu kutoka mbali, watu ambao walikuwa katika makambi, mmoja ambaye anaitwa Peter Kariuki. Na Peter Kariuki si mwadhiriwa kulingana na sisi. Na hatia kubwa yenye alifanya wakati huo anaenda akirogota IDPs kutoka mbali akiwaleta hapa Nakuru County. Sisi kama wenye Nakuru County tumekataa IDPs kutolewa mbali kuja kulagaiwa hapa Nakuru County, akiwaonyesha yeye anaweza kuwasaidia akijiita president wa IDPs. Hamwe na mbeca ciao kurigiriria muhuko-ini wa mundu kĩũmbe ni makaete makiuga atĩ ona ikundi ingĩ cia ethari ngũĩ kũndũ gũtiganĩte makoretwo magĩteta atĩ marĩtwa mao na thaĩri ciao cirahũthĩrwo ni andũ kwamũkĩra mbeca kuma kũrĩ thirikari. Kariuki afanyi kazi yote na serikali kwa sababu yeye kulingana na the IDP Act amepatiwa durable solution. Na ukipatiwa durable solution haitekikani ufanye swala lote ambaye linahusiana na waathiriwa wa ndani kwa ndani. Maya mokĩte thutha wa Kariuki kwĩrutĩra kũrũgamĩrĩra ethari ngũĩ thutha wa kũrũrũngana makĩenda thirikari ĩkorwo ĩkĩmarĩha. Tuko pamoja na serikali katika BBI ni kwa sababu ya TJRC report. Kwa hivyo ningeliomba serikali ya Kenya ifanye implementation ya TJRC report ili waathiriwa waweze kufidiwa haki yao. Mwena-inĩ wake Lawrence Wasiche umwe wa ethari ngũĩ nĩ orĩtie thirikari gũtigĩrĩra atĩ ũgitĩri nĩ wagacĩrithio matũũra-inĩ ma Njoro na Mau na kũria mĩcemanio ya thayũ gũtabanio na kũgacĩrithia mwena ũyũ. Nataka kukataza Kariuki mambo ya kuenda Nyanza, kupoteza wenzetu Nyanza, akirogota pesa, akidanganya watu na hata hakuna penye anapeleka hizo list. Kariuki huyu mmoja aliweza kujiita ni president wa IDPs. Aliweza kutembea Kenya mzima, akisign, akijaza form ya watu, alienda akafungia kabat na akachoma. Kũringana na riboti ya ikundi cia gũtetera ihoto cia kĩũmũndũ, andũ 660 nĩo mahutirio ngahĩha-inĩ cia mwaka wa 2007-2008 thutha wa ithurano. Ninaomba sana serikali yetu kuu iangalie mambo ya security na Nakuru County, especially mambo ambayo tunasikia ikiendelea upande ya Mau, upande ya Njoro Naswit na huku sehemu zingine. Mambo ya vita huwa inaleta uhasama ya ukabila na inatupatia uoga sisi ambao tuliweza kuathiriwa 2007. Handũ-inĩ ha Kameme TV ndetora kwani wa Mbui wa Maina.